3, 2, 1 and action Phindile. Sanibonani Dumelang Abishini Molweni igama Phindile Pelelihle, and this is a podcast Beyond Survival. Welcome guys. Thank you so much for uthando lwenu. Thank you so much for yonke into enisenzela yona. Siyayibona imisebenzi yenu guys, iyancomeka. Please give us a thumbs up. Don't forget to like, follow, share, subscribe, and obviously hit the notification bell so you'll be notified every time we upload. Namhlanje like ayini lethu lokuthula noxolo. Like ayini lethu lothando guys, nginipethela usisi omuhle ogojasi, igama lakho enhle, uzositshela ukuthi usivakashele ngani la ekhaya nokuthi useleni namhlanje. Please stay tuned, mhlambe you can learn a thing or two, and don't forget mbukeli wenu la enhlizweni yami. Hi Enhle, njani? Semuhle ne baby face. Thank you. Uphindi wena ubani? Mina ngu-Enhle Obadube. Yes. We are ePitori Atteridgeville. Okay. Okay, welcome. Okay, ngiyabonga kakhulu ngabukela. Ungathini? Khaya lemfudumalo la ekhaya ngisho. Okay. Sijajani la ekhaya. Khulume nje yonke into, ungixoxele mara kabanzi nje before asiqale nje kwi background check. Ungiphi story kancane uthi fahla and then you can proceed. Okay. Mina ngu-Enhle Obadube, ngikhulele ePitori Atteridgeville. Ngikhulise umama, a single mama, like ubaba azange abe khona empilweni yami. Okay. And then ngumntana sekhaya umhawu. Okay. Yeah. So nomndeni wami. Yeah, abomamkhulu, which is a reason ukuthi ngibe la, because of azange athola i-good treatment. Ngikhulele futhi nasey'tradeni. Baloku bangilahla, baloku bangizwisa ubuhlungu many times. So yeah, i-reason kahle mengila ngifuna ukubhodla, ngifuna ukuphola, ngikhathele ukuphila kabuhlungu estate, ngithola ibullying estradini, ngithola ekhaya ebantwini ukuthi ngikhule emehlweni abo bangithanda, kwavele nje kwanojika nje. So bengicela ukubhodla nje ngikwazi ukuba right, ngiqhubeke ngempilo. Ngithanda le step osithathile ne. Ngiyasithanda. Simina ukuthi uze ekhayeni le right, ababukeli bazolalela, bazofunda. Please tell me ukuthi bona ngakhi and uthachile nje lapho nalapho ama siblings bonabo. Bona ama siblings. Ama siblings nginomntwana esikhaya kuphela umhawu. Okay. Mfana. So we first born. Mina ngiyi first born. Okay, so last born. ubaba mawukhuluma ukuthi ubaba was not there in the picture, was he alive or is he still alive? Ubaba nje uyaphila. Umuntu ukuthi ngithi usibhemela idakamizwa zakhe. Okay. Mina ngumntwana ukuthi ungilahlile but unabantwana abathandayo. Unabo abanye abantwana? Yeah, unabo. Hey bathu. Ngikhule ngamukela ukuthi uthanda laba mina akangifuni. Ngoba unokungithengisa nasebanganini bakhe. Ungenza nje izinto ezibuhlungu nje ubaba nje. Uthi ukuthi ngithi ngiyomvakashela ngibhekane nesimo, anongithumela nje abangani bakhe nje. So baba angina i-relationship egood naye. Ufana naye ifamily yami naye. Bathu. You think it's your biological father vele? Lo muntu lo ubaba wami ngempela. Yeah, ubaba ngempela. Uthenza lezinto ezenzayo yini? Anye ngithi uyabhema, ngithi ngathi akangithandi ngizathini. Or akanandaba? Akanandaba nami. Because kunezinto ezenzakala empilweni yami, cishe ngalahlekela impilo sibanga sefamily bangi-attack-a ama case amaningi. Ubaba nje ngikhumbula abanendaba nami. At least lonke sebangakubulalanga nje. Baba nje akanandaba. Akanandaba ubaba nami. Hayibo. And how old were you when you first started seeing ama-crack? Ngithi naboma 6 years. Because ngikhumbula mengina 6 years umamkhulu wami wasixosha ekhaya noma ngadropa isikolo. Abiza umkhulu ukuthi azosixosha. Yabathu. Yeah, bengihlala eMpumalanga singanandawo okuhlala. Silala like yabona emaplastikini. It was like besi homeless. Yeah, besilala ematendeni singanandawo or abantu bazizwela ubuhlungu khona lapha mara ngikhumbula ukuthi besilala ematendeni. Yabathu. Ngikalisa ngihamba nginyonga ngeqathulo. Ngikalisa amabhodlela emakuleni, umama athatha amaplastiki inkuninyana apheke sokwazi ukudla. Bekuyimpilo yethu le since iqale ngina 6 years. Impilo bowuyazi? Yeah, mina bekuyimpilo nje bengiyazi mengina 6 years. Sisempumalanga ngoba umamkhulu mekasixosha like umuntu ukuthi unemali, unama connection yabo besabelana ukuthi ungasibulala. So la sibalekele khona sabalekela straight enhluphekweni. Silala khona lapha emaplastikini, singayi esikolweni, mama naye ngathatha treatment
sihlala nangendlala futhi bengijwayele nje ukuthi mengingadli angidli mengiyocela iksto bangiphila bangiphila bangangiphanga nje abangiphanga lokwimpilo le besiphila ke Hayibo. yeah so impilo leyo umamkhulu wami nje ithi ngithi umuntu ukuthi uyinyoka mekabona ukuthi maybe ke istory lesi ukuthi angisho abantu bayezwa ukuthi phela umuntu bani uhlala kuphi ufuna ukuzikhavara ablame ubabakhe bambisela umama ekhaya ejaradini umama mekabele ejaradini umuntu ukuthi uhlakaniphe kakhulu and umuntu ukuthi ubusiness minded Yeah. ayisibele ke ejaradini ayisibuye ngesikhathi siqhubeke sihlala yathi 2015 le futhi yeyo into like yangisubhlungu kakhulu i-boyfriend yakhe bokuyi police officer straight boyfriend kabani? kamamkhulu Okay. yeah so muku police officer like bengise garage yabona bengise garage bengibheka i-TV mengibheka i-TV like i-police officer lo like uyafika sometimes umuntu noma athi uyafika nje uyiwedwa just because uyiphoyisa I don't think ukuthi ngabaleka Yeah. umuntu omthetho umuntu omthetho angisunyazi ukuthi umuntu omthetho ngibalekelani ngoba nyaka ngizangenzele so mesiloku silapha ke ngiloku ngibheka i-TV uyafika ufuna ukukhumula ngenkani ungifaka izandla oyangibamba ngapha ngifuna inyakhala ngithi hayi nyeke athi hayi uthatha nesandla sami leso usifaka ngapha ngakuye ngaphambili sokuthi athi ngimbambe athi hayi ngifuna ukufundisa ukuthi ujwayele Hayibo. mara mayidulo umuntu lo musuhlala nomamkhulu wami umuntu omthetho kwenzakalani ufuna ukungenzani So very young at the time. maybe nginoma 10 years Hayibo. Baphoyisa webu. ngina stress ngibuye emaplastikini ngibuyela futhi baphoyisana la futhi Hayibo. ngikhale ke angibamba athi bambe futhi uyizwe lento ukuthi njani bambuye ngayo ngitshela ukuthi ufila ini so Ay shem. so manje mayaqhubeka athi ngibambe yazi salabona uthukiwe mara like uyabamba mara ngazuthi ngibamba yena athi uyazwa futhi manje uyijwayele lento yamile hayi inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu ke ngikhipha isandla leso kena aphuma ahambe ngenhlanhla ngihlangana uma uphuma ekamereni yami nje phela lo ubonze so uma la kaqala ngibheka tu athi nyamaza uwomanizer ukukhulisa ilipati do think ukwenzile lo ngathi ukwenzile sharp kena umamkhulu wami simtshele umamkhulu mesimtshela athi yazi umntana kuqale ngedrama yakhe lena yazi nekathi umbambile athi umbambe yini into ambambe yona athi mara sesi umntwana nguyakhala ukuthi wena umuntu omthetho so ngenza kanjani ngalento le athi shazi ayi ungavula icase angazi umntana wakho ukuthi wena nani nizayisebenza kanjani okusala kwesilungisa angafakanga it doesn't matter mele ukuthi afunde wabe strong indlule yotshwala mele ajwayele ukuthi ama customer ayingena izinto ongavala abantwana bakho nawo azongidisturb isho mama inhliziyo yakhe ibebuhlungu athi awusho nemali sometimes unemali ukukhuluma whatever ufuna ukuyikhuluma mama kana next udepend emalini yakhe like waphuka inyawo depend emalini esasa so uyomphendula uthini umamkhulu umuntu oyimali ngoba nomndeni so like kuthengiswa utshwala bokuthengiswa itavern yakhe so ufuna ukuthi wena ama customer wakhe mawayenza whatever wrong right no the way ngakhona ke athi mele ukuthi ngi-accept angizo because of athi ukuyovula icase ngiyomoshela business hayibo so mele ukuthi ngamukele and remember lo muntu lo umuntu wakhe sharp ke ngapho uyiphoyisa bukuyiphoyisa epolice umuntu ouniform nje umuntu ophela uniform umuntu omthetho ukwakwenza sharp ke mama athi things sovula icase siqala ngama protection of order samise ama IPD IPD bahaba umkhulu amuhlala eMpumalanga manje akunamuntu oyinyoka osula kufana njengomkhulu wami umkhulu wami uyinyoka ephelele nje ikhehla ungalithemba mangafika la khuluma lana nizamthemba nithi ubaba lo nyamsukela bamlanda umkhulu wami mebamlanda le athi tshelana athi magistrate ukuthi mina icase la ngiyifuhle bathi mara baba bathi mabanja bathi siphi izathu athi lo muntu lo ulobolile bathi ulobole njani athi ulethi ikhanda wahlola wathi like I was like no actually joke but like thiwakuhleka noma kufilwe yazi like umkhulu wami into like lamaphoyisa like bathi no umkhulu lobola ukujalo bathi umkhulu okay siphiza bathi no bathi ulobole kanjalo athi awusho umndebele athi hey nina ukhipha ikhanda so it's important kimi ngoba ukhipha ikhanda ngamuntu hayi wena ngikushaya kuyahlekile ngoba kuyahlekile nani baningihlekisa but kubhlungu kona mara ngizathi asiyazi sonke ikhipha ikhanda yini babhala amabhizi bathi ukhipha ikhanda okay sifane athi uvelile wathi ayinza samaphoyisa babhala information ukuthi okay
ubaphoyisa magistrate bathi ukhipha ikhanda uvelile ungihlekiselani ungihlekiselani so ke umkhulwami athi bengicela ke ukuthi ningipheni chance ne ngihambe ngiyokhalimela umfana lokuthi wemfana sowenza kakhulu awumeke manje ke ngimkhuze mina esingumuntu omdala and ningafaki amaphoyisa nabo magistrate yeah okay bathi ke mkhulu umntana ukuthi ayenze njani ke aye like anga continue ngecase ngoba wena uthi uvele ngekhanda what will happen ke wena ukukhuluma izinto so because uma istate ufuna istatement sakho uyinto into eqondile athi mthenga ukuthi ngitho usaphinda futhi ukuhlola ngekhanda then ayizisi mkhulwami then it's fine babhala ukuthi ukhipha ikhanda ke after that athi icase akayivula ukhipha ikhanda bese ku magistrate ukuthi magistrate icase asivula ukhipha ikhanda lapha lathi bayiza samaphoyisa sobatshela magistrate so ungothi magistrate bayazibona ngaphandle yeah no athi ngintshela iqiniso ukuthi namaphoyisa bangitshelile asho bafika bayisana ku magistrate istila ngisho aqamele respond athi ukuthi ukhuluma umuntu ophefumulayo yeah bafika bamaphoyisa banjection bathi uthe magistrate kulobolile mangelo magistrate and bamthola positive elishisayo umuntu omdala ohloniphekile yeah so ke nami okay bayisa ku magistrate ngaqhubeka ngecase mengiqhubeka ke ngecase wazi umkhulu amusuka eMpumalanga ubamba ibhasa ka3 lithi Pitori mekafika athi mara ningenzani sathi ngani athi umkhonyana niyamvalela hayibo mara umkhonyana musibaba musumoshile athi no pakani impahla zenu hambeni anoma mkhulu wami athi umkhonyana bonishilo athi amaphoyisa abantshela ukuthi ngithe ukhipha ikhanda lo muntu lo so lo right yeah lo muntu right lento ayenzile ukuzwa ngomamkhulu wami so it happened ke ukuthi ngoba asina choice ke noma mama naye umuntu uthi yangimelela athi okay ngizahamba ke mama ke umuntu uthi ustrong ahlale enkanini uphoyisa leli lokuliza lapha ejaradini ungena ngomkhulu aloka ahlala lapha nejaradini ayenza imhlolo zwamandla angiyizizwa amandla ngithi noma ngibuye esikolweni ngibona umamkhulu amavuka kuye amskepini ngitshe ukuthi umamkhulu ami uzaphuma kuye nyana azame maybe ukuzwelana ubhlungu nothi wenza umntana into embi umamkhulu amskepile nangu uyaphuma lapha yana bahlala together iphoyisa liyaza lihlala ejaradini umamkhulu amhlala kumkhiphela utshwala isla ngathi uyambonga ukuthi wenza umsebenzi omkhulu so thina bagcina basipakisa basixosha sebanixosha for how many times now basixosha many times ejaradini for 100 times for 100 times mekazi ufunga usixosha nje mina anginamalungelo ngiyinja nje umuntu yena unamalungelo so basixoshe maqeda usixosha mama buyancenge ahlala ejaradini ekhaya athi ufuna ukuhlebuya ekhaya manje leki yangisusa ubhlungu kakhulu ungidlula yonke into it was 2022 futhi la nyengize ngikhohle empilweni yami umamkhulu wami aqale futhi amxoshe umamami athi akamfuna ejaradini bambuza uthi yini athi umamami wenza ukuthi amabhizinisi akhe angahambi kahle athi uyamsinda for ukuthi ibhizinisi yakhe lingahambi kahle kuyamvimba ukuthi amabhizinisi yakhe angacontinue total so athi ucela ukuthi ahambe aphume ambe umkhulu futhi asuke futhi eMpumalanga abamba ibhasi futhi azazosixosha maybe umam that time bokumuntu wechronic umam bekaphethe esinye isifo sokuthi bekahamba emabondeni ungazithudliwa yini ahamba so ngathi uyi-crocodile nyani meka isibhedlela yeah meka isibhedlela kuumuntu ukuthi ababoni lutho bathatha umntana sekhaya bamse home Mohawu ya umhawu mina bangikhomba indlela bathi sengikhuluma ngumfazi kumele ngibone iplan umamkhulu wami umamncane wami umkhulu ngithi ngizoyapi ngoba anginayo indawo yokuhlala bathi no women make a plan yeah manje bathi women make a plan uyambona mama ke mama ukuphi usesibhedlela umntana bamthetha bamsepi bamlahlele home okay ngiphume ke ngithi ngifuna ukubona mama mesibhedlela ngiquleke like bengifuna umthengela amehe kunomunye baba wesintu bekamlaphanyana so
umkhulu wami akhulume naye ukuthi bengicela ukuthi uqhubeke ungilapheleni because lesifo esimphethe asiseshukela uphethe esinye isifo angisazi ukuthi sibuya kuphi ubaba lona aqhubeke athi like uyangilapha like angipheleze nje utheke umama esibhedlela ngicela ngishaye panic attack mengishaye panic attack ngihamba no cousin wami cousin wami lona like umama yakhe ngithi ngibiza umamkhulu mengifika esibhedlela bang admit kwi panic attack bathi bangipha like ama drip soft ukuthi la ngizokwazi ukuba right umama mengene esibhedlela ngihlala umama casualty so yena uyambona uyazi ngoya ngamabona awubakethi yazi cousin nami wangenzani ngesikhathi se discharge wangishiya lapha esibhedlela ngithi awuhambi nami athi awu mina ngina space ngithi mara nyakula nyohlokomela ubani athi no uzabona iplan afaka umkhulu wami kula uspeaker athi yabona ihamorso la ngisho uthanda ukukhuluma njalo yambona ihamorso la angithi uma ke ngithanya imfune ejaradeni ukuthi uyagula uyosmelthele estrada norwenzani I don't care bona iplan ukuthi uhamba njani bathi ngihambe nalo baba lo wenyanga bangipha yena umkhulu wami ubaba lo athatha ifoni athi baba uyangazi ukuthi mina ngwakuphi athi ukuthi wakuphi orwenzani angifuni ukwazi thatha umntana ngisho lapho umama yakhe ngithe ejaradeni nami ngisabafuni ukuthi wena wenzani ubona iplan njani enhle wenzani I don't care just thatha lo mntana ukuthi uhambe naye ubaba lo ngoba ungizula ukuhlonye ngangishiya esibhedlela ngiyohamba nobani ubaba lo ke angithathe ke bangidischarge ngoba ngidischarge yazi uNkulunkulu mkhulu akunanto ongayenza meka alile ngakuthi akunanto ezoyenzeka into embi it will never happen noma ungayenzani anyeke ubaba lo ngithazanga ngihlukumeza azanga ngikhumula azanga ngenza lutho ubaba lo bekakwazi ukuthi angibekela amanzi okugeza angithathe angise esibhedlela if ngiclarila ngisi right angixhogomela athathe nomntana sekha lo bamlahlile bamsentandani ukuthi mama mushonile ngathi ukuthi wafika death certificate washo nemali wafika in I don't know ukuthi kwenzakala ngoba umama umama connection sharp ke ngihlala nalo baba lo umama mekaphuma yeah bathi umntana khulahlekile utshela bomamkhulu bami nabo mamncane nomkhulu naye akunamuntu okhohlala njengomkhulu wami nomamkhulu wami abe ukuthi akekho athi ulahlekile bathi umntana wakho bekasesibhedlela asazi ukuthi kwenze njani enhle nowhere to be found basitshelani baba lo ngiripilo wangibulala bathi thina siyazi uziphile nawe yeah bathi thina senzani siyazikhavara ngalomntana lo okay ke mama mngeni aqala police station missing kanti ifamily ihleli phezulu kweqiniso bayazi ukuthi bangiphebani bayazi ukuphi bayazi ukuthi ngikuphi babo la kana maphepha umuntu akamonhle bathi ajumpe nami border gate bahlalela isiphiri family bahlala kumbheke emehlweni umama ukuthi hayi umntana wakho uzawuya hayi umntana wakho asazi bahlala kumbrush mina yimi engaqinisa ukuthi bangithengisile sharp ke umama wami khani ngeledlozi uyazi ukuthi baba lo uhlala kuphi ahambe angifuna bayenze ama police station bayenze ngelenhlanhla uyangena athi yazini kunento nje ukuthi ithi ngizohlola umntana wami lo ngabe angithola ngira baba la kangenzanga next athi endle bathulahlekile wayeubalekele lana wayungayanga ekhaya wayungayanga kuphi ngoba umamkhulu nabo ba worried like bathi ulahlekile or maybe bakubulele na or bakwenzeni kwenzakalani ngathi umamkhulu upho worried athi umamkhulu nomkhulu ngathawo umamkhulu nomkhulu ubaba lo ashadi nabangiphe yena ngiphe ubaba bakho nosisi wami imagine ukuthi bathi ngihambe nalomntwana lo mama aqala beshocked ukuthi how come umntana bathi ahambe nawo mina like ngakakwazi that much uyinyanga uyangilapha the next time bakuphena mina wayebangangi-inform ke bangitshela ukuthi enhle uye because mina bangitshela ukuthi enhle ulahlekile isigijima ba police station isigijima everywhere abangitshela ukuthi bangiduduza balala nami so bangiduduza kwenzakalani athi mina bangiphile bathi ngihambe naye ngimthatha ngoba mina nyaka labathu labaxoshile mina ngathi ngisho umntwana one thing ngihambe naye ngimlethela kimi ngizomhlogomela ayinhliziyo kwamaplasi umuntu we chronic ngisho iwe ibe buhlungu wathi meka wami babhlungu abuyele esibhedlela meka abuyele esibhedlela kena bafike futhi bathatha impahla bazilahlele ngaphandle mina nyafika ekhaya bathi ngapha you are not welcome ngizoya kuphi ke mina ke mina ngixosha ke nanga bangikhombe sinye istanele umkhukhu with 3 room awuna toilet awuna storage awuna fence enuse main road ngiphila ngena ama accident lapha yana bathi ke ntombazana ke wena uzohlala lapha yana ngapha awusavort noma makho asanifuni umbango yini athi ngidisturba nginama business siyakuthuka siyakusha athi usesemncane yokuzo understand angithele ngidisturb sharp ke na umama mvele bekanevene vele bekunomuntu uthi bekahlala naye transport izinto lezo sihambe kuzobikwa khona le isikolo kwaba yidolo lempilweni yami ngithi nyavuka ngesikolweni bathi mama kuba mdischargeile ngimlanda umama ngibuye ekhaya ngithi mamkhulu ngihlale nabo phansi so umama uyagula bengicela tistike ningincedeni ke ukuthi mina okay anyeke ngidestroy impilo yami
thathani umama nimseni esibhedlela understand ngithogomele at least mina ngizokwazi ukuthola education nemamkhulu bongithembisa kanti bongitshela manje ukuthi ufuna ukuthi ngibe yidoctor bongitshela manje ngifuna ukuthi ngibe yi-business woman bongitshela manje ukuthi uzongithogomela uyasithanda sibantwana bakho manje ungilahlela ini athi mina wena mukuwanye uzongitshela next mama akho ngapha simfuna ijaradini mengithe angisanifuni ngapha angisanifuni angibheke emehlweni mara nyabuthi lo muntu lo akusizi not the same person ukuthi ungikhulisile ngihambe no ukhiphe udevil bakhe ngibuyele ke mengibuyela le isikolo ngasidropa angasabuyela esikolweni because of ini bengithogomela umama ugule 1 year 6 months ahambe emabondeni so abahamba sifake mina ukuthi ayenze inhlolo nje noma ukukhumula nje mekasha bekamba ukuthi bengifuna naye nangaphandle kumuntu ukuthi bekamba khuluma ngathi lezi yaphambana so umntana ukuphi akekho umntana usehome isikolo nyasidropa abantwana nyabona baye esikolweni mina ngiphila ngisesibhedlela bukuyimpilo yami ke yathi umama meka sapholile nyamzithi mama ngicela ukuthi at least ngihambe ngibuyele esikolweni umama akasebenzi nangapha sithola ibullying nalabo ehlala khona basicimela amalampi impilo nje itale nje ihlangahlangene ngibalekele ema-college because mina ngumuntu ukuthi ngithanda isikolo ngisithanda ngenhliziyo yami ngibalekele e-college for ukuthi ngithole certificate nyana something noma ngiye e-college mara angina matric I'm useless ngifuna i-matric for ukuthi ngikwazi ukuya phambili because i-dream yami ngifuna uba yi-judge still nakhona akuphumeleki ema-college bangitshela ukuthi noma ungasenza ufuna i-certificate sithola ama-bullying umama naye ahlale nomuntu ubaba yena loyo ngithi uthethe impahla zethu loyani kanti usebenzisa noma mkhulu wami ubaba lo because umama ekagula amehlo akhe bewashintsha aba-green ubaba lo bekahlala nomama awusho kuma ngitshela ukuthi impahla uzithethe uyazisale bewasebenzisa noma mkhulu wami because bayangaphele ejaradeni so yima sokuwumkhulu umamkhulu umamncane iphoyisa ubaba lo ex yakamama bayi-group ba-take team bayi-take team bagangarapela umama baba lo like bekazwana umamkhulu wami because of ngelinye ilanga umamkhulu wami bekamkhela esitolo mara ahlala umama umama noma bamtshela nje mama umunye umuntu ukuthi akasi-aggressive manje umuntu lo angitshelela khona laphayana bukuyimpimpi yakhe ephelele kabi wena ukuze ubahlukanise nokubahlukanisa sometimes asharikehla ku-awusahawe awulobe kenza into eziphuma endleni too much umamkhulu wami uyi-destroyer angifuni ukukhuluma mama so ubaba lo aqhubeka ahlale naye ubaba lona naye angiqoshe angitshela ukuthi umama wami uyashona bamphe 2 weeks ama-doctor angitshele nanokuthi indawo lena nemoto kamama wami yesakhe yena ukhulume nabo umamkhulu umamkhulu always bamkhulu wami involve nomkhulu ari ntate mkhulu regulatory dilo tse ke tsaka ngixoshiwe ngibalekele mami lodi ngibalekele kubaba wami ngoba kumuntu bengi-street kid sometimes ngilale ephakeni baba mina mekangixosha mekangijikela umamkhulu wami like une-power ngapha emlomeni mekacala ukukhuluma it happened angimoshe nakubaba wami ngigcina ngilale emaphakeni nganakhaya total and umama wenzani uyagula noma ngikhuluma naye yazi umuntu uyagula akazwa next ufuna ukulwela ukuthi enzeni aphole so abuye umama ngesibhedlela mekabuya istory esinde actually athole vele ukuthi ubaba lo vele umuntu ukuthi vele akamthandi usebenzisana umamkhulu ukuthi akwazi ukuthola into zakhe bokubaba ukuthi beyangasi-right total akusubaba nje ucotho ngoba nobaba mongizalayo ulana umamkhulu uthola mengihleli so mebamfonela umbiza dewe kuwudali ngakhona dewe kuyisithandwa sakhe ngakho athi yazo into ongenzela zona ngithi baba ungitshele kahle la lo khanti umamkhulu wami yini le ngakanenza yona kahle kahle ubaba ufunani kumamkhulu bona ngithi lo ngiyashithi ubani nawe baba ufunani kumamkhulu wayini ngadede umamkhulu uniphandle ngakale hawu umamkhulu naye sekasinikele kubaba wami naye uzwana nobaba u-ahmeha into kamama everything ufuna yonke into kamama so sisuke-ke lapho esiteleni ngoba ungasebenzeki selodi yami mesifika ngale lodi yami ngalena heyi hayi ngaphana yinkabi kuhlangahlangene iskrebe ehlala eskrebheni sifike ehlale ngaphayana hayi laphana bokunzima sithi sifuna indawo maybe isheltanyana into maybe engasifihlanyana alapha bokunzima kuqale-kena kunomuntu like bekaphethe laphayana like uyinkabi la uphethe indawo kanti umuntu ungibhekile uyangibona ukuthi like nginomama
nomntana sekhaya akunababa awumuntu aqale ke athi ufuna ukuthatha advantage Imancane endle masenehlala lapha mawuthi scrapping uthi scrap yard yeah scrapping lapha bakalisa khona no like indawo bayibiza ukuthi scrap the way nganampilo ngakhona the way lapho environment yakhona i-dating ngakhona kuthi like kumele ukuthi indawo leya lokungahlali umuntu bayibiza ukuthi scrap. Oh, so kunomuntu kunomphathi lapho. Kunomphathi lapha ya. Okay. Yeah. So ngalesikhathi niyohlala lapha ya umama bese injani impilo? Bese ngathuba ngconywana. Yebo ngathuba ngconywana because of athi yena ubheke lapha na ibusiness umuntu ukuthi ufuna ukuthengisa lapha la kuna business nalabantu balapha yana athi balekela le. Okay. Meka balekela lena umamkhulu wami avele. Akusho bekathulile. Athi mntana sekhaya bengicela ukuthi sikhulumisane yona ukukhumbulile iminyaka eminingi yazi mina nawe sizwane umama wami ajabule athi usisa mubuyile ha ubuye kwamamkhulu wami lapha ke okay umama ke unama complication akhe aqale kagula phume ilonda shama bande kwenzeka imhlolo yonke leyana okay ke ithi ngidugula kwakhe angifuni ukublame umuntu ngoba uyasuma mamkhulu wami nyamazi noma ngambizi ngegama okay ke so allegedly. Yes. So ke mesiqhubeka hlala phayana aziveze nyana azenze ngathi supportive uthatha mama usimse esibedlela. Inkabi le ivele. Like ayenza izinto eziphuma endleni ukuthi like ungifuna ngenkani. Ngithi mamkhulu akusho ngimbona ubuyile ngithi mebushintshile. Bengicela ungincede lo bhuti lo ufuna ungenza sona so. Athi ufuna ukwenza ngimtshela. Athi mntana mawuna choice awunakhaya vuma ukulala naye. Lala naye uvume because of remember awunakhaya mama wakho phela uyambuya uyagula ngiyamhlokome anytime mangashona uyohlokomela ubani impilo lemntana need to learn funde uhlakaniphe ubela yena nomkhulu bathi mele ukuthubela you need to ukuthi uphapha mobela uvuma ukuhlala nenkaba ulale naye then ungiphi isithombe sakhe sizohamba segiyane orele suthu ngimhlaba hlaba ngizokufundisa ukuthi indoda iphatha njani utshela wena utshela mina mamkhulu wami athi ngizokufundisa ukuthi indoda lo uyiphatha njani indoda nje ukuthi uyilawula kanjani uzoloku umhlaba ubona ngathi inkinga inyana uyamhlaba so umenza so uzobuya futhi abe right so ukhule phela manje phela so kumele ukuthi ngikufundise ngizokuthatha ngiyokusele wena ungatshela umama wakho kumele ube strong awa mina ngiyakhuluma phela ngihlale ngajonga okay ngivume mina nolani nenkabi ngize ngivume mina umama mekabuya atenhle ongayanga kumamkhulu ngoba ngimfonele uthi wena u right athi ngiyakhiyela ngathi amarazi ifamily yakho mama abasi right next ni right yani ngoba ngimfonela ngithi ngilale nenkabi angifundisa nani ukuthi athi ungifundisa amanalati athi amanalati la ngikhomba ukuthi ngimhlabe kanjani athi ukuthi ngilale naye ngenze kanjani kumele ngifunde akusibhlungu uyangikhombisa ukuthi akusibhlungu if first time yakho akusibhlungu uzoba right yangitshela umamkhulu wami nobani nomkhulu umkhulu always uphila kula uspeak mfundise mtshele ukuthi akusinzima kumele ukuthi afunde mtshele mfundise ufundisa umntana loyo mtshele wena ukuthi akusinzima akukhulume naye umntana loyo akazi ukuthi umkhulu ngimphendule njani or ngithini in athi angagijimele kumagistrate uyazi ukuthi isithini ngagijimele kumagistrate ngimcebela funda mfundise umntana loyo mkhulu wami ningahleka akusijoke ukhohlakele man ningahleka akusijoke uthotally so ke na umama wami abuye meka so meaning umkhulu away yes ukuthi lo baba mdala kanje uyakufuna uyavuma uyavuma athi ngifundiseni njani I don't know mara umkhulu nje into nje ayishilo nje injalo umkhulu uyavuma nami bengingakhola but umkhulu mengimuza ukukhuluma angishoshila athi ngihambe nobaba lo nyaka athi yena umuntu lathi uhlolile akhipha amalobolo so umkhulu each and everything uya agree uyavuma so ke na umama mekabuya ke na ubudilo yana khani nyamjika jikisa angikwazi ukuhlangana naye njengoba mina ngiphila ngisho uNkulunkulu uyangivikela entweni eziningi kusuthi kade ngalimala kusuthi kudala ngalimala angifuna mara akwazi ukufinyelela kimi angifosta mara ukuthi angithinte nyaka zangithinte asixosha sithathela nendawo ashisana le ndawo leyana shisa yanqonqa tu athi ngapha khona ngisanifuni ahlala ibhudu ukuthi ababova abapink abaphephula bathi sabaleka ngoba ushisile everything like uyangunderstand ungifuna ngenkani umama balekele ekhaya meka balekele ekhaya umama ncanami avala amagate athi ngidingidlinga athi nani angihlolela ngigijimise yingabi ningivala amagate umamkhulu amafika athi nikujengathi ekhaya unganyatheli ekhaya ukufuna itotal ungangene ekhaya nikufuna ekhaya athi siswa minyo yabe
athi ngizakukhuluma luza emadlanki. Hayibo. Yes, mamkhulu wami ngempela sithathe ke. Meka sithatha asise endaweni yakhe. Indawo yotshwala like asitshe ukuthi usibeka for like a period of time. Meka tsho ukuthi usibeka period of time umkhulu wami naye aze futhi baze bazosixosha the very same thing lebaphila bayenza. Kwakho ukuthi sibele kuphi ekhaya. Straight ekhaya umamncane kamamami akhuluma nabo ukuthi lento eniyenzayo ayenzi une right as long as nawe wena mntwanami une tavern uyini ungasitshe ukuthi you above the law. No one is above the law. Yeah. So bengithi umntalo ayibila ngikucela akahlale ejaradini kusekhaya kibo naye. Awa hlaleke lapha ejaradini kena la sathi sahleli khona umkhulu yakokotha. Mama mubuye esibhedlela uthethe iambulance. Ngisitshe ukuthi umkhulu uzothi mntanami upholile ubuyile. Athi uhamba nini? Bathatha amacrip bakapha umama. Umamncane wami thatha amacrip labakapha umama bashaya umama bayenzeni. Ngigijime ngiyofuna uncedo. At least i-community incede bazama ukukhuluma nabo. At least ngathi indaba le iba iyayihlanyana. Basifuthe ngama-protection of order. Ngisathi ngisamile egedini ukuhlika nje abafana abayibhamba abheka ithombe zami ngena endlini ngiyabaleka. Impilo nje ivele nje yaba complicated. Mara ngathini? Mara musi ngisekhaya umamkhulu yile sibangisayona yini? Yeah. Awas umamkhulu wami ngithi ngimenze ikhisi i-protection of order. Nge-17 zaka January kwangena i-step daughter saka mamncane wami. Umntana lo muntu ukuthi bekaphila ngihlupha like ejaradini. Umntana kabani kaPhoyisa? Hayi kaMamncane, hayi kaPhoyisa kaMamncane. Umntana lona la sengimphendula khona ukuthi ngapha angisamfuni angazongidelela. Umntana waphula ibhodlela. Umamkhulu wami noMamncane umama mbeka sekamereni. Mamkhulu athi hlabe chest umntana uvela shahlabe chestini. Athi ngithi hlabe chest umntana washo vela akwenza hlaba vele chestini umntana azange akhola amehlo wami. Igazi bengiliphuma. Ukuhlungu bengibuza. Angihlaba umntana yana. Hlaba. Dangaza ngakhola amehlo. Ubena ngakho lo mntana? Bathuna 18. 17, tingi 17. Mega bathi hlaba. Mama uyangizwa nyameme. Yazi mama uyangizwa nyamemeza lapha yana. Manje ngaphuma na ngumntana lapha yana. Bodlana lapha. So will. Bangihlabile. Mamkhulu wami athi hlaba. Futhi la futhi impilo yami ngiyenze ngikhohle. Nomamncane bayithu bebameso umntalo ngime naye so. Basangihlaba. Mama mvelo wavela vele. Umntalo ngamvulela icase namanje amaphoyisa bayamfuna. Umntalo yena nowhere to be found. Why esibhedlela? Ngile esibhedlela because ungilimazile. Yeah. Ngavula necase so bayamfuna umntalo nowhere to be found. But sometimes ngiyambona emotweni kamamkhulu wami. Mamkhulu wami mekalethe stock. Meka zongikhomba ukuthi awusi next. Uhamba la umfaka lapha front seat nabamba bonke. Ngimbona umuntu ukuthi mengimbheka ngikhumula that thing leyana. Mengibheka umamkhulu wami ngiyabona ukuthi hayi la. So yeah, ngaba right ngaphola ngaba sharp umkhulu wami. Yazi hayi baba lana ayikhona ne. Amkhulu wami shema ukhohlakele. Awukhohlakele. Athi angisho sifuna ukuphuma ejaradini lakhe. Athi wangihlabile. Athi okusalako noma kwenzakala ijaradi lele lakhe. Mengithi phumane ngapha. Nabo malume bamana umalume amuhlala next door. Ekhaya kibe kungaphi uhlala next door. Usuke next door azosolve mengiceda buyele next door. Wonke umuntu ungijikele ejaradini akunamuntu ongibheka pa. Everyone ungijikele. Akunamuntu futhi omanami. Lo muntu lo ungihlaba so ngihamba i-protection of order. Angazi ukuthi in-essence na. I-protection of order kanti ngiprotect. Ngoba kumele ukuthi ngiprotect. Ukuthi ngingalimali. Ukuthi wenza intero. Nasi iskala. Mingavula la angikwazi ukufaka ama-in la. Nasi inqeba la umntalo ocisha ngibulala. Esifubeni. Angisho umamkhulu amathi hlabe esifubeni lapha. Athi mgwazi. Ngaphune protection of order umamkhulu wami. Ukuthi bangangihlukumezi. So it happened ke iloku ihamba yazi nalezi zinto abangenzi zona yaziyo kuhamba baqhubeka bangibhule futhi last month or it was 2 weeks back or 3 weeks besiphume ecourt umkhulu uyafika ejaradeni futhi mekafika ejaradeni ngithi ngikhalisa ispeaker umkhulu wena ujiki China she
Angazi ukuthi ngishaya nge-spinning kick or ngishaya ngani. Wathatha ispeaker wasilahlela ngaphandle. Mekathatha ispeaker asilahla ngaphandle wangidonsa inwele. Umama mncanami wangena athe kumama wamluma la. Mekathe kumama mekamluma umkhulu wathatha yabona insimbi rini. Angazi ibhesam stock rini lento. Angibamba ne. Ngihle ngishaya so. Ngahlala so angishaya many times ekhanda. Ngithi nyajika ngihlangana naye ngithi nyale angikapha. Mamkhulu wami ukhipha like yabona umess like endlini so ngisho basha mama at least mama like bekunomuntu ukuthi bebamlamulela but ngoba babanengi bangaka so make ukungishaya ngithi ke ngizama ukubaleka ngiphumela ngaphandle baphula ama windscreen kamama wemoto bathatha amathi balahlele ngaphandle bathathe namafoni yonke into balahlele ngaphandle baqhubeke beke bangishaya umama ngithi nyambheka bambambe inyawo so bambambe izandla so umamkhulu amnyambona uhlalela ukumscratcha ngomese uyamgwaza wenzani hlala umama mnyamuza memeza beyaqhubeka bambambe so bamhlalisa so umkhulu thatha ibhesam stock athi mbambeni nomamkhulu umsha many times mama maybe uzuhlelisa umsha many times umama umsha meka ebile bamenza so bamshaya umkhulu amazi ahlale phansi asikhuthe kanti kwenzani kuvela bomakhelwane mokuvela bomakhelwane umamkhulu angithathe ne like phansi sokuna la nginamanqeba la so nabanqeba ngisikekile izandla lezi mongazibona like isigamukile so angithathe angilahlele emabhodleleni angisumise futhi angilahlele amabhodlela azangena azangihla bese bangilahlela futhi angifake edustbin abomakhelwane babone everything bayayazi nje impilo beneyiphila ukuthi umama like besathikiwa kanjani mongambheka usikiwe la umama ikhanda leli so ushayiwe ngamabhesam stock and akekho right une chronic and umuntu we-chronic bamazi umuntu ogulayo yazi mabaceda bayenzani mina ngithi ngisho sengicollapsile bagijima bayele bovula icase epolice station baziprotected because babona ukuthi baslimazile bangisukumise bathi nawe hamba uyovula icase ngithi angiboni kahle ngoba kakhulu ngishayela nginamehlela ngathi ungidisturbil because mekangishaya mengiloku ngithi so bekabeka ibhesam stock la ekhanda afaka futhi nebhesam stock la ngawuzwa vele ukuthi akuna umoya sophele anginowa once athi bathi bangiphakamisa ke bathi bangise police station umkhulu wami kanti nanya le bathi wena hamba esibhedlela uze ne-J88 uzokwazi ukuvula icase kanti labantu labana icase abayivula ngepolice station umamkhulu wami uhambile wathi mdova wovula icase emadrobheni which is I see allowed leyo ukuthi uhambe uyovula ama-case kuphi icase mina uvule la incident yenzeke khona bese ngibuya ke sihamba ibhedlela ngenzani ngibuyele ke bathi ngiyovula icase bathi wena ususpect ngesikhathi leso ngivukile ngiqhiqhimba igazi ikhanda linjani umama enenyazi ukuthi umuntu ama-chronic yazi bangivale emaseleni ngilale mina ejele Friday Saturday Sunday ngizwa amapeyini ukuthi la noma bangithatha imino ukuthi nginjani la ikhanda lona linjani umama mungamvula so usikiwe mara sisemaseleni for ini angazi ukuthi uyisebenze kanjani basivalele noma ngilele ngizwa dindlindli ngisaba nokuthi ngisenesibhedlela ngithi mengingabazongithatha nje bangisesibhedlela ifike ke i-Monday bathi basithatha basekhodo hayi azange akhalanga ngempilweni yami mesekhodo mina bathi bayangikhipha ngithi ningikhipha njani because of mele ngiphume ngama-bail bangikhiphe nje ngesinye istyle nje is like ngathi ukhulumisa ukuthi lo akahlale so lo ahlale so umama sabopha njalo wathi Kgoshimamphuru bamplasa nge-7 days eKgoshimamphuru mama alimela njalo bamplasa bathi wena hamba eKgoshimamphuru mama waye eKgoshimamphuru umntana sekhaya bamcimela ugesi umfana estate bamthatha bamhlogomela bamcimela ugesi akanakudla akananex umama bamthatha ivideo angazi ukuthi iyatrenda na mebamshaya mebamenza so bamshuta like so bathi yamshaya like bamenza so bamlalisa phansi noma amenzani laphana balo bamshuta so umntana sekhaya athi endle hona le video ke re video are mama ke amutla wa golla bammetha malume o dlala wemi go le bating la ka malume o dlala video mama wa golla a re tse ka tsa koba ka tikhumetsa so kala a re kanti ba le bethi mama wa ina golla ne ba mirang kanti entlo tlhaka kanti ka re shimo ha nga se khono botsa pati one day o tla tlhalohana a re o sharp mama o kanti ko kae ne ba mira wa ina golla botlhoko so ba mo tse review ne ba idlala video e ke re no itswa mo yona ngwana ko hae go tla loka go tla feta everything tlo ba sharp mama ti Kgoshimamphuru
umama kathi khoshi mampuru umamkhulu wami angene futhi angisho it's my house ya mina ngiphila kamnandi mina ngenze enye into mina engiyifunayo ngoba umamakho kunanto ungayenza mengiceda uphuma ngi-advice bathi ngiyovula icase against umamkhulu wami for lento le ayenzile because ayise right yena akalimalanga ndawo ngivula icase leyo khona nevideo manje yeah uyatrenda like umntwana uyoyizwile uyasitshela ukuthi kunevideo uyatrenda mama bayamshaya. Okay mengivula icase leyo kena umamkhulu bamthole bambambe umamncane bambambe unganobani ukhazini bambambe umkhulu ubalekile usempumalanga yeah umnikazi wendaba ubalekile usempumalanga babambe laba babambe bathi khoshi mampuru mama yena uyasala wenzani uyaphuma mekasala aphuma ke lapho ke labana ngisho balobahlela lapha khoshi mampuru umama ufonela like ilawyer yakhe ilawyer yakhe yamtshela ukuthi yazini indaba lezo kubophisana bantwana bomuntu ayisi right how about ni solve this issue le ibe ne conclusion nya at least nyana kube nala iphela khona bengicela ukuthi labantu laba ungasababisele khoshi mampuru ne abathenga ama TV wakho lento lezi ama whiskey everything ukuthi sotiwe out umamkhulu wami kaphuma avuma ukuthi uzosithenga manje ngoba mele ehlangana athi mtshelela ukuthi fuck ninye into lezi nyaka zasithole yani mama kho sayicimela icase mama kayicima icase siso on ilwara bekathi umzulu ubuhlungu uthi angabuyeli ukuthi at least bakhulumisana yeah because of lena akusimnandi at least ngicela ukuthi nikhulumisane ngale ndaba leyo izokwazi ukuphela ilwara umenzela umhawu athi mtshela ukuthi enze into ayifunayo athi mtshela ukuthi lento ayathi uyayenza mtshela ayenze lento ayifuna anyeke ngize ngiwathenga kampani angibusele khoshi mampuru nabo baba mkampani futhi siwele khoshi mampuru and my do ulo ugogwami ne wadubula indoda yakhe umamkhulu wami ya wamsha wambulala so umntana wakhe lona mengibhekile I think umntana kamamkhulu wami uthathela babakhe because besine argument umntana wangizela inkabi wangizela life inkabi ejaradini umntana kamamkhulu wami umfana ebile bengihlala kamfana wavele wathi khathi umama uyavela umntana lo gibele yabona ekhaya kunesitup sama steps so like behleli maybe like yabangani baka mama ami nabo bana makagibele isitup bengenze inole ezinkulu so athi lo ngiyambona manje ukuthi uyamkhomba ukuthi lo umfana lo uza ayenze so mithi yajika uthi khathi mama uyavela naye khona la ngamvulela icase na umntana lo uza naye ngokunyonyoba phakathi ejaridini ungilande phakathi ejaridini ungizwe ngithi wakusho bakhe wabulala ugogwami naye self uphinda the very same thing le family abangayifuni why angathi endlungu usubhlungu ungitshela so manje mina mele ngidujule ikhanda mele ngibulawe ngiyabuza mele ngibulawe mina akwazi ukukhuluma kusumuntu uyini ngomama yakho nemali uyi princess angi-understand mina ukuthi kwenzakala ini ngiyakutshela ngafonela ubaba athi manje msakakudubulanga ngathi baba uthini athawa mina ngicela ukukhuluma nomamkhulu kungichasele esinye istory esakhe ngathi manje wena baba uthini athi hayi man bantu bomuntu akakudubulanga man endle ngathi baba akangidubulanga akuna solution ongayikhuluma athi hayi akakudubulanga nawe ukhulume zakho naye ukhulumina ngilalela umuntu omdala umncane la ngithatha istory sakamamkhulu kumamkhulu kungitshela ukuthi uso angithathe enye indlela akakudubulanga ade bila ati finish and clara drop ifone baba uthi akangidubulanga kwavele nje kwaphela khona lapha. So nikuphi manje enhle after yonke lento ongixoxele yona ikhanda lami liyaduma like yo angazi nokuthi ngiqalephi it's too much to handle ayona too much kakhulu uyiwani nomamakho yini into abantu bangisa yona athi umama mekasejaradini into zakhe azambi kahle and mayidume kangifake ejele bane timetable yami ngitheme ngiregister esikoleni wagijima ongistock ongilinde egate angene isikole afuna ukuthi ngatshela ama security lo muntu lo ngine protection of ungilandele esikolweni bathi imoto la sayifuna ngapha ejaradini angistocka noma ngisesikoleni ngiyambona uphakela ngapha ngibhekile umoshakalelo isikolo futhi manje awu angishuka manje like bengibhala banama timetable awusho bangistock bangifake ejele ngimise another opportunity ukuthi ngithole matric yami ungithethwa ngifake ejele azange ngithole opportunity futhi anginangcebala sestradini angikhumbuli ngilanda umfana angikhumbuli ngiphuza utshwala mara mengani ngithi ngiyakhumula la
nginama-bruises la i-chest yami ayisachazisi ukuthi noma ngigqokile ngiyasifihla noma kushisa ngimake sure ukuthi ngiyasifihla azange ngathola incebe estradini azange ngashawa estradini azange ngahlunywa estradini i-abuse mina ngiyithola ekhaya ngabantu engibatshela ukuthi bongiprotect ngiyahlatshwa ngiyahlukunyezwa ngiyaqoshwa angikwazi ukuya esikoleni ngiyaboshwa ngisho namanje la impilo yami iphelile nginama-fingerprint bathi mina ngishaya umkhulu ngoba umkhulu ubona ukuthi ikhanda ungilimazile nginama-fingerprint futhi ngesibanga sakabani sefamily ngiyosebenza yabo ukuthi noma ngiyothola i-matric ngi-useless akunamuntu ozongicasha because of ngilo ngi-useless ngiyafuna nami ukuba ijaji ngiyafuna ukuba i-doctor ngiyafuna ukuba yini but izinto ezenzakalayo zingivumeli azange ngimshaye mina umkhulu mekathi ngimshayele unabantwana bakhe abantwana bakhe bangangibheka ngimshaye anyeke bangibheke athi ngimphula isandla athi use-ICU mara uyakwazi ukukhuluma uyakwazi ukuhleba uyinyoka le ayiyo for ukuthi bangidestroyele i-future mara well done bakwenzile bayidestroyele i-future yami nginama-charges nginamanceba nginama-trauma akunamngane ofuna ukuhlala nami nganama-court case nginama-court cases noma mami naye nomphela inhliziyo nomntana sekhaya ngifila ngathi uwudoda asazwani kahle ekhaya damejekile kuphelile nje ngami ngesibanga sabo ngiyababonga abangincedi bangisebenzile futhi nabo bayazi nabo ukuthi imisebenzi abangisebenzile lo sathane lo bamthandazelayo hayi ubaphakamele bangidestroyile Skisezana zoba right ozoba right yini into engaka kumamkhulu nomamakho nomkhulu because I believe abantwana bakamkhulu bonke right bonke abantwana bakamkhulu so why angi-understand ukuthi inkinga like ikuphi khona lapho athi amabhizinisi wakhe awahambi kahle umameka sejaradeni ubani umamkhulu athi uyamdisturba so right umamkhulu umamncane umamakho umamami angisho so bayithu manje basayida bayithu and then nomalume but yes nomalume so babonke nje bayi-3 banjalo including umkhulu then it's you your mom umamakho nje nama-cups akhe yeah umkhulu nomamkhulu no-step gogo nomalume nomamkhulu futhi even your father even nobaba wami futhi basayida nomamkhulu mina ngingedwa mina nginamuntu ngedwa mara bona basayida nomamkhulu. Do you think le mpilo izophela ngelinye ilanga? Mina mengibhekile impilo eyinyika iziphele because of uthe uresign yasemsebenzini athi uresign ukuthi umama maphume ejari yakhe ukuthi amhlalele kahle and asho athi umama uzombhantitela nangumgwazile amshaya menzani ubuye ehosha imampuru still athi umama ambisele futhi akanandaba so he's willing ukuthi athathe umphefumulo kamamami nowami she's willing. So umama unjani like health wise manje? Health wise yakhe akasi right ishuka lakhe ihlezi up and down futhi ngiyathi ukuthi noma gula like ngihamba esibhedlela umntwana usala enzini ngoba ngiyazi ukuthi bomqosha basixosha so mama saphi mama mengasekho emhlabeni ngiyozibona ngenzeni ngapha bangidestroy career bangifake emajele ama-fingerprint ngenziwa yonke imhlolo bafuna ukuyenza ngami kuzoyenzakalani kusasa mama mengasangekho into ocabanga ukuthi uyafuna ukukhuluma nabo ba-address noma mina nje into engiyifunayo ne like nje ekuthenini mhlambe khona into ofuna ukuyikhuluma oyaziyo ukuthi if bonga ikhuluma ninodwa ngeke iphele kahle noma ngeke ilende kahle mhlambe khona into ongayithandi kuyo yonke into ongitshele yona khona into ofuna ukuthi ngathi ngashintsha for the sake yabo yempilo because you're very young yabo so you still got your life ahead of yourself bona they've lived their lives yabo mamkhulu malume mkhulu nanani eyakho impilo ayikwazi ukuthi iphele la can never yabo it can never mhlambe kunento ngathi for the sake of peace and ningiyeke ngikwazi ukuthi ama-court case lawa aphele ngiclear ama-fingerprint ami and ngiworke towards getting i-matric yami. You understand? Ayikho into ongafisa ukuthi uyikhulume nabo as u-endle
Mina nje into engiyifisayo iyodwa nje empilweni. Mina bengicela ijustice. Yeah. Without ijustice angeke ngithole impilo. Nami angeke ngithi lapha nomuzi wami. But ngithe mengizalwa ngazi ikhaya lelana. Akunelinye ikhaya engilaziyo. Noma bangangifuni it's fine ngasebudula ukuthi okay nabantu nidla abantu niyangizonda but mina ikhaya ngazi I don't have any home engiyazi nyoyapi. Noma ngiwumzukulu ngasomuzwa but ngazi ikhaya lelana. Umkhulu udliwa yini ngoba wena uhlala eMpumalanga? Uhla unomuzi wakho uright. Mamkhulu nawe udliwa yini because of unama business. Yeah. Usebenze ugovernment unemali. Nawe mamncane uright udla kamnandi. Udliwa yini? Wamile ngiphume ekhaya ukuthi engilazi ningihlukumezile nifuna ukuthi nifuna ukudela njani nifuna ukuthi khiphisha umphefumulo wami so that nizokwazi ukuba right. Kanti nibantu abanjani engazani ngingananhliziyo. Yeah. Ningikhulisile ningithakula ningihaga ningabuza ningigeza inhliziyo iphi mina ngibona ningithakisa so mina ngibona ningijusa ubhlungu ningibulala ngifile mara ngiyaphila la ngihamba khona umphefumulo wami ngicabanga ngani kuphela into zonke engenzile angina boyfriend engihetile engayithola nomunye umuntu umngane ongithatheleni but ingqondweni yami ispirit sami nomoya wami ngibona nina kuphela into ezingihlukumeza ngazo. Noma ngibalabala ngigeza izitsha ngibona nina. Ningifakela ngitrauma, ningifakela isilwane futhi ningishintshile ngumuntu nje ngiyenze ngivukile ngipholile empilweni yami. But ngifuna ukunikhohlwa, ngifuna ukuthi yonke into indlule futhi angeke ngithi ngifuna ukunizonda. Usathane usebenza ngendlela zakhe. But bengicela ukuthi nani lento lenilahleni kuphela. Ningayenzi kumunye naminye imindeni ningabe yilwane. Ngumuntu angisinja nami ngazalwa ngabe ngafana nawe. Nginegama. Nya exist angifanga imali akusiluthi imali yaphela mara umuntu umphefumulo anyeke uzubisele futhi ahamba uhambile. Imali ngayithola anytime so le mali angibhidlize ngayo anyeke izimlethele next and no one is above the law. Into engifuna ukubatshela yona. Any last words? All right. Wathilini into ayifuna babukele ekhaya. Abala ekhaya ke ngoba nyabazi bayasebenza yabo bas ukuza kwakho nje uzohlala nami la ababukeli bala ekhaya bayasebenza a lot so yini into ongayikhuluma nababukeli beSoweto podcast ucele kubo uncedo. Okay. Yeah, bheka le camera le. Bengicela nokubonga futhi angifuni ukumention amagama but angidiscriminate umuntu ngifuna nje ukukhululeka because lento important kimi singisikhathi iphinde ngisithole. Whatever lokho kwenzekile kimi akusikhesi ilesson. Size emhlabeni ngesizathu angisho. Yabona inkibe kuyikhesi besoyisula but because it's a lesson into ebhaliwe asibeni strong whatever kwenzakalayo. Yeah, calm down. Yeah, whatever kwenzakalayo uNkulunkulu akakulahli. Laba abasebenza kakhulu abathwalisayo izingane zakhe leso. Mina into engizoyisho. uNkulunkulu usithanda sonke ya uspecially noma ungazwanga ubhlungu but now special but there are certain abantu abakhethiwe ukuthi ukupha ipain nomthwalo because he knows ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi strong kangakanani. No uzoyihandlelisha nefuthi anyeke uzulu. Yeah. Futhi bengicela nje ukubonga umphahleli iattorney yami. Ngibe ungasumplahlele bengiyeke ngize ngibe nekhaya. Bengiyeke futhi ngize ngithwe nejustice. Bengicela nje ukubonga umphahlele neAtrashville SAPC nokubona ama true colors ukuthi kwenzeka nokungimelela futhi at least ngine backup. Bonke lapha ekhodo lapho bokama bokidiboni obosimoni abo everyone nje noma nje ngimkhohliwe abo yedwa abo bani ngiyabonga kakhulu. Yeah, because of ningiphuthile and like entweni ezinzima. Isithole sami sikaphele but ngifile ngathi ngikhuluma ku important. Yeah, ngiyabonga kakhulu guys ilesson ningazibulali just be strong. Yeah. Nami futhi ngizoba clear ngizoba right. Okay, sense ukhulumile ke ukuthi where is uEnhle right now. Yes. Asingene lapho ke. Upho uEnhle manje. uEnhle ufuna ukwenzani manje? uEnhle uzibona kuphi manje? No, mina actually mengena le bengifila ngathi noma ngikhuluma it's nothing but manje ngiyabona ukuthi sengihilile. Ngisuse just something
empilweni yami. Yeah. Kunesilonda Uyabona ukuthi kuba ne-light. no kunesilonda especially and sengiyaphola ke manje. Yeah. Let me tell you something, I'm going to be something big in life one day. Yes. And ngizoza la. Lalela. Yeah, ngizoba something bigger and then like ngizoza kini and then because of nina I'm going there. Angaka umuntu akawusha ngedolophana. Yes. And yimi ke leyo Yeah, ke. I'm strong walls ayashake collapse. Lalela. No power. Ibambe kanjalo leso. Okay. I'm proud of you and I wish you nothing but the best and I Okay. hope uthole healing, umama uthole healing. I wish ingathi for me the house I feel ngathi there's a lot of tension and toxicity. Yabo, surrounding the house, but I understand ngesimo somnotho. Yabo, I like the part yokuthi uthi ngizoba is something, meaning you're gonna take your mom out of that house. Yeah. You understand? Work towards getting your mom out of that house and giving your brother and your mom a safer and happier environment. You understand? This is just a lesson learned, and I know uthi sometimes people that we fight nabo abayiboni, especially when dealing with narcissists. Yeah, You understand? They don't see ukuthi ukhetha kangakanani kubo uwe wrong and uzohlale wrong and accept ukuthi wrong. That's one thing my therapist used to say to me. She said, accept ukuthi iqiniso lakhe you can never change when you're dealing with a narcissist. Because a narcissist uzohamba athi wena wamenza wazi kahle ukuthi none of those things mara emqondweni wakhe iqiniso and uyayibelieve. And You understand? And uyayibelieve. because So yeah. ngifungiphendule ku-narcissist ne yena vele uyi-narcissist because ngikhumula umama ko-high care ahlabe imbuzi angisho azawuchitha igazi Yeah. Umuntu makagula. mekagula umkhulu mebaya kuye bambuza ukuthi kanjani athi sikhulumile sefamily ukuthi achithe igazi so yeah uyi-narcissist. Yeah. So there's a lot of things that when you can change ngestory sakho. Yabo? Yeah. Be strong for your mom, be strong for your brother. Nje family yakho ile umamakho, umntana kini uenhle. Yes. And umuntu important la uenhle. Yes. Understand? Umuntu ozoyishintsha this whole dynamic, a break ama-case. Uwe. Akusi-case, it's a lesson. Yeah. From enhlizweni yami angifeel Yeah. ukuthi ngicase because given case bengeke ngibe la. You can think It's a about lesson. a generational curse. Understand? Mhlawumbe umuntu athi, oh kithi akaze kwashadwa. Hayi sinamabhadi. Uyayithola into engishoyo. You break that curse ekuthenini mara kusalayo. Yes, I'm single now. Mara masenginainto zami mina ngizoshada. Ubangitheni mina ngoba ungihlulile. Mina ngeke ngishade. Oh, la ekhaya asinamsebenzi. Yabo sonke nje sihamba sizala. You understand? When uyakwazi ukuyibreaka leyo case uthi hayi ngami igcine kini. Yes, Understand? that's true. Igcine kini. Iqiniso. So when uthatha accountability ukuthi if nina nithi case I'm gonna break it mina. Understand? So bona le toxicity le yile wena ozoyibreaka in moving on in your kids, your brother's kids and everything no mama akho to live in a happier and safer environment. Basale ne toxicity yabo bona. Understand? Bazoqala sizijikela bona babodwa because manje i-main suspect yini. Understand? Banye abantu bayakwazi ukuhlangana Ngawe. ngani but if masongasekho kwalento beyibahlanganisa ayisekho ngisho. Mara iqiniso vele. Yeah. So when you owe it to yourself, you're strong, you're beautiful, you're outspoken, you are all there. Good, I see you there. Yeah. When I was back every day, what's Yeah. God, when I look at my future, I see it bright. Uzitshele kanjalo. You understand? Into ikhulumayo ngomlomo wakho, into eyenzakalayo. Tell the universe when you look at yourself in the mirror and be like, my life ayipheleli la. Ijourney yami ayipheleli la. Ngiyakude. And you'll see izinto ezinhle will start happening empilweni yakho because you speak positivity ngempilo yakho ne. I'm proud of you. I'm proud of strong nelizinto nami ngeke ngizimele. Oh, ngikwaya. Uyikwala. Umnedi wo Yeah. uyayibambishisa. Uyibambishisa. Lapho umama akho yisoja lakhe. Yeah, ngiyabonga. Yes, I'm proud. Yeah. Naye futhi uqhubeke sisi umenze proud. Yes. Ngomenza Umenze proud. proud. Forget about into engakusafe. Yeah.
forget about into engakusevi. Forget about it because idima ilight yakho. Khona umuntu oyibona ilight yakho and Yes. uzoyidemolisha and once wayivuma izogoba igobe ne. Okay. Yeah, when you be strong. Okay. Was I'm gonna be happy. Thank you. Love you. Thank Thank you so much, Babukeli Bose. So it's a podcast. Thank you so much for having us. Thank you so much for listening. I hope nimzwile unana wami enhle angivakashele la ekhawuchini yethu Thula Noxolo. Until next time, please don't forget to like and give a positive comment down below. Comment down below. And please usilandele kuwo wonke ama-social media platforms ethu because sila sizonceda wena and khumbula ukuthi wena uthandwa yini. Until next week Wednesday. Bye for now.